Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Санжыра программасын Түбү районунун Санташ айылында улантып жатабыз. Бүгүнкү биздин негизги темабыз бул Бугу урусунун ичиндеги Алыбай уулу жөнүндө болмокчу. Мен жанымда отурган аксакалды тааныштырып кетсем, Түлөбердиев совхоз санжырачы Санташ айылынын тургуну. Урматтуу замандаштар, бир нерсени айтып кетиш керек. Санжырачы бизде көп кыдырдым, санжырачылар иши жок калыптыр. Бирок ушул аксакалды мына издеп таап отурсак, сүйлөшүп отуруп, мен азыр таң калып отурам. Абдан көп билген аксакал экен. Бул 1991-жылы Шалба айылында санжырачылык конкурсу болуп, 150дей санжырачылар катышкан экен ошол жылда. Мына ошол санжырада конкурсунда завхоз аксакалыбыз 3-орунду алган экен. Азыр болсо жашы 91 жашында көйлүгүчтө экен. Өзүнөн уруксат алып, дагы бир жолу санжыра жөнүндө бир айтып койсоңуз деп суранып отурабыз. Завхоз аксакал, мына сиз билесиз. Биз жана Алыбай уулу деп айтып атпайбызбы? Жалпы жөнүнөн Алыбай уулу дейт. Ошо Алыбай уулу жөнүндө бир чоң тема экен. Ушунда бир улантып коелу деп чечип атабыз да. Сиз Алыбай уулу ким? Кайдан тарайт? Бир ушундан баштап берсеңиз. Бул санжыра убактыны көп талап кылат. Тетиги Тагай атадан баштайлы. 14-атабыз Тагай бийден Богорстон койдон Кылдыр деген 3 уулу бар. Биз ошо Кылдырдын аты Сарбагыш, 2 аты бар. Биз Кылдырбыз дейбиз. Сарбагыштар Сарбагышбыз дейт чүйели. Карабалта сокулуктар. Анан ошол бир жерде Орозбактуу дөөлөн деген 2 бир тууган Сарбагыштын баласы экен. Орозбактан биз. Орозбак 11-атабыз. Орозбактын 5 уулу бар. Улуу Сарык, Мурзакул, Асан, Токоч, Карамырза деген 5 уулу бар. Ошол 5 уулдун мен Мурзакулунанмын. Мурзакулдун 2 уулу бар. Алсейит, Тынымсейит деген. Тынымсейит нарында. Алсейиттин тукуму ушу көлдүн көкүрөгү. Тиягы Ысык-Көл районунан өдө, биягы Тоң районунан өдө. Тоңдун тетиги Кескенбел жагында да бир 7 басылкебиз калып калат. Бугу урусунан. Ошол Орозбактын тукумун Бугу уруу дейт. Аксакал, бул жерде бир көпчүлүктө суроо болуп атат. Бугу урусу деп атпайсызбы? Бугу деген бул эркеги да. Анан эмне үчүн биз бугу эне деп жүрөт бияктачы? Ошонун бир айырмасын айтып берсеңиз. Ал бугу эне деп мурунтан бияктын санжырасында айтылбайт. Чыңгыз Айтматовдун жана ак кемесинде бугу эне деп бешикти мүйүзү менен сүзүп алып, ошолорду көрүп кошмолоп атат эне деп. Бугунун ургачысы Марал дейт. Мына биз ошо бугу урусу Орозбак атабыздын малында бакпай эле, эчтеке кылбай эле 12 айры ак бугу жүрчү экен. Уйларынын арасында. Көчкөндө бул элдин баарына көрүнбөйт, айрым адамдарга көрүнөт. Кайдан келетесиң, кайда баратасың? Орозбак. Кайсы Орозбак? Бая бугусу бар. Ошону менен Орозбактын 5 уулу бар, бугу урусу деп атайт. Илгери болуш, баланча болуш. Баланча түтүн деп айтылчу. Азыр уруу ошол элдин саны айтылат. Мына Ысык-Көлдүн көкүрөгү бугу урууга кирет. 4 бала, 5 баланын, 4 баланын тукуму. Анан ошо Мурзакулдун улуу баласы Алсейит, Алсейиттин биринчи аялы Коңтажу Сарыбийдин кызы Токтобек. Токтобек энеден Ардан деген бала туулган. Ардандын тукуму бизде 2 басылка бар. Корумду Чоңташ деген. Түбү районуна карайт. Экөө биригип иштетиштагысы менен 1000 түтүн болот азыр. 1000 түтүнгө жакын. Ардан тукуму? Ардандын тукуму. Андан кийин Арыктын байбичесинин күчү менен жанакы мүйүздененин табылышын айт десең кошоюн. Мүйүздене Асан, Токоч, Карамырза кенжеси Орозбактын. Ошол 3-өө Аккот, Боюнпоз, Көркөм ушундай жакшы жүрүшкөн.
Narın tarafka akottop gelip şu at başı taraftan Alamışık'ın toğusuna gelişet. Geç kurun Alagöl'e kötüşkünde. Alamışık'ın toğusu gün çıkıştı karagan Zoğlu, Arçalı, Koduygan Balatlı Karagay var. Çıkıştı karagan toğu. Hazırkı şahardın ordu oluş gerek Gökmay'dan tüz. Üçü akottop жүрse bir iki karga oturat. Alagöl'e çıkıp kalgan beşim bolup. Ötetiği karga mes adam okşayt. Biri kız, biri erkek öňünden ötet. Bunlar japayı karmaya tak ököten kolga düşüp berбейт. Biri natalı. Kimisi tukum bolat. Erkek tukum bolaw, urgaç tukum bolaw dep üçü keňeş kılat. Biri natalı, tukum bolbay turganyn. Deşip erkek katın balalı olganda elin taap köçüp ketip kalat. Urgaçını biribizgi kelesek törep beret tukum bolat. Erkegin atalı de atışat. Hasta jalgızımdı jemekçeleňer jediňer. Jan kızımdan ajradım dep kız bozdu atat. Barsa ölükte jok, kan jinde jok. Kız ele bozdu atat. Kızdı Kara Mırza düşüp karmap özü uçkaştırat. Kızdın göňüli Kara Mırzaga düşüp kalat. Ayılga jakındaganda üçe aytat, "Oy, bu taladan tapkan güňdü özüz alıp ketmek belek." Tigi ulu awabız arıktıkına berip keteli. Anan arıka berip awam o güňdü taladan taap aldyk. Dep berip ketet. Kızdın atı jönün eçiktekesin surabayt. Je kız özü aytpayt. Kızdın başında müýüz var, 2 müýüz. Anan oşonu menen arık 5-6 ay bagaby, 1 ýyl bagaby üýünde juret. Kızdın kasiyetin göret. Ayak başında şam güýe toktagan gezde. Üstünde bir ayakta çoň nur tura tappak. Ataň gör yaşım ekde tartyp bardy. Bundan jakşy tukum düşýär eken özüm ekelesem. Dep göňüli buzulup arıktın baýbişesi bilip kalat da bay. Bu özüňden kийinkiň Murzakyldy aýtyp atat. Murzakyldy atынан aýtbaýt, bay özüňden kийinkiňiň balasy Alsaýytdyň aýaly tek oň tazy Sarbyýdyň kızı Tokdebek gelin öte naçar bolup kaldy. Küçük ele bagyp atat, yüz göz etkirem dep. Oşal tuğan içinde kudalaşıp iniňin balasına bereli Alsaýytga. Dep anan oşonu menen Alsaýytga alyp berişet. Ata, oş yerden bu janagy Tokdebek dep atpaýsızby? Bul Alsaýytdyň birinçi aýaly da. Birinçi aýal janagynda 100 min kılam dep küçük bakt dep atpaýsızby? Ata jana Tokdebek'in atası Kontajy dep atpaýsızby? Kontajy desek bul kalmak bolup kalat. Birok bunun atı Kontajy, özü kırgızby? Kırgızlar baba. Demek Atı Kontajy. Bul jana Tokdebek'in atası kırgız turbaý, Kontajy. Janagy tip kol alıp keletkany bayağı Alsaýytdyň köp ketip, ti Tokdebek'in üstüne emin üçin koşumça aýal alat dep şoň üçin talkylaýyn dep keletkan eken da. Söz düşünük bolsa ýa şonu aýtdyňız. Oraz wagtym 5 oğlun çabamyn dep gelip artda göç artda galypdyr. Tokdebek ene töýlerdi çögörtüp küçükler suwsady dep saýma beldenti buýak goýnuda ele küçük 5-6 buýak goýnuda ele küçük saýma beldenti küçük etegi. Küçüklerdi süt berip atkan gezde atası gelet. Kızın taany bunu ne kılıp korda üstüne kartını alıp berdi eken. Özü özünden sıraýynç dep barsa atasının salamın ukbayt, tanıp da koybayt. Küçüklerge alek bolup atat süt berip. Malayların jumşap, güňlerin. Anan oşonu menen bu jüktün burçunda oturgan kızdy men mykty dep oýlagan ekenmin. Eldiň uwalyna galyp kalaýazdagan eken. Bu kalımsız kız bersem az dep kolun alıp kayra tartıp ketet. Eldi çappay. El oşonda toktolup kalıp anan giyin müýüzdene anatı jönü hiç kim aýta albayt. Müýüzdeneden janaky senin janыңdaky ölgön jemne boldu. Biz atkan küýöňbi je bir tuganyňby emneň dep de suragys kılıp koýgan.
Hiç kim suragan emes. Baya müyiz jaz gelgende düşüp kalat, kayra çıgat, ança uzun emes. Anan oşa müyüzdün atынан ele müyüzdene dep kalgan. Ana müyüzdene Toktöbekten keyin boyuna bütü aman esen ulusu Jamangul, kiçüsü Bapa, eki ultu. Eki ultu bolgandan keyin bay. Dedi ki çoğun oğlun Jamangul'a sen üyle. Ayal alper. Kiçi oğlum Bapa'ga men ayal alpereyin dedi. Kıpçak urusunda Mehmet Bek Bey'in kızı değil de degen enebizdi. Al Seyit Atavuz Jamangul'a alperet. Değil de degen kızdı. Kıpçak'tın kızı. Mehmet Bek Bey'in kızı. Değil de enebiz boke, töre koçkor, itbok, kıdık tütüreydi. Törep asının jonu Mavrek Güge koyraktan öde bay sorun menen ananvarın üstü o şerde jayla çeken. O şerde bir jodan bu, konoktan bu katı orup gelette bayışı. Men 4 balalı oldum. Boke, töre koçkor, itbok, kıdık. 4 oğlum var. Aldığı kursağında değil dene ay gününe jetip durat. Kursağındağı erkek düşüme karaganda. Erkek duresin. Atın belek koy. Dep gerezini aytıp otursa sançısınçı girip gelet. Sançısınçı dostu. Oy dostum. Rast geldin. Bu bay biçim gerezimde aytıp oturdum bile. Kursağındağı erkek durursa atın belek koy da oturam. Oşa belek çoğun oyganda jardamın tiygizip jardam bere jürgün sınçım dep tavuşlayt. O şerde Jamangul ölet asının jonunda. Ata o yerden. Bu ası hazır bizdin yer mi? Kazakka, Kırgızdın jeri bolgan. Mına bireke Narınkol, Sarjaz, Gegen, Minjılkı, Jıngalaç, oşol tegi Gökoyrakka çeyin Kırgızdın jeri bolgan. Anan keyin Murat Arlı ölgönden keyin tigi Kazak'tan okumuşlu çıkkan. Çokon Vali Hanım emes mi? Çokon Vali Hanım. Oşol yerdim barın oşo Kazak'a bu Irbatçı'dan beri, bu oğlunun Apçıkay'ından beri yondu, çeker ağlı varcaktı. Büt Kazak'a karatıp etken. Alan oşal menen tigi toğluran, yüçüreyen, çoncu, Narınkol, Yüçüreyen Kazak'a ötüp ketdi. Murat Arlı oşa, Murat Arlı'nın jaylosu dağı, kışlosu dağı Sarjaz, Narınkol bolgan. Söğüdü o şerde. Anan Kazak'a ötüp ketdi. Ondan keyin anan Bu belek töröldü. belek töröldü. Belek üylenip, çoğayıp Meke degen kız dalat. Mekeniz Toğuzbay, Şükür, Kocoş, Elçibay degen 4 oldu toy. Ata, jana Mekke'de batpayız mı? He. Anam bu endi salmake bolup kaldı. Al salmık olğan şu arasında kız da olsa gerek. Uza törep, 1 yaştan töredi. Etek başı, baldardın boğu, özü juun algan jogu vaktısında. Slovya ошондой olgan. Anan oşo sarala olup jürgende bul Mekke atı öçüp sarala etek sal Mekke. Sal var. De anan keyin jarkın enene janakı sançısın çalıp beret. Jarkın 5 oldu oydu. Birinci Saldaş, ikincisi Tokoy, Tokoç, Aldayar, Satı degen 5 oldu oydu. 5 oldu olandan keyin Kazak'tan ayarlarlar, Tolvayt oladı. Sançısın gelip bileğimden baldarın sınap bereyinç dep sınaydı. Toğuzbay Dumur'un sınagan joğuş ayıl bolat degen. Şükürden mıktılar köp çıkat degen. Mına Şükürden Noğay Batır çıktı, Batırkan çıktı. Berik Nurs kendisi çıktı Jestang'day. Bu Şükürden mıktılar köp çıktı. Batır da çıktı.
sançısın çıgeli ana janakı Jarkın Alper jana men aytkan baldardy töredi. 5 ulan. Andan keyin Kazaktan katını alıp Tolubaydı töredi. Andan keyin oşo belek çoğoyup sançısın çıgeli belingde asıl at kaçırбас çözürlü bozagır boğu eken de aldaşты görsetet. Mına aldaş belektin görkü kim? Aldaş. Belektin çoğu kim? Aldaş. Çoğ belek deydi aldaşlı. Kalganın mayda belek deydi onun. Aldaştın dankı da barkı da bar çoğ. Men oşa aldaş uludamın. Aldaştın birinci katını kagaz töröbeye koyat. Aldaş at başını da biylik kılat, biy bolup turat. Anan oşol menen kagaz töröbeye geçigip oşantıp turgan kezde janakı Bolot biy Tülkü Murat degen oş elinden eken. Oşol oş elinde Tülkü Murat tayatas eken Bolot biydin. Yetim kalıp kiçinesinden sayaklar alar sayak urus eken. Bakıp iki jolu boluş bolat. Üçüncüsünde karıp kalat. Erkek balası yok. Şeker degen jalgız kızı var eken. Oşol şekerden ayınan bu yakka kaçıp gelet. Kaçıp gelişinin sebebi özünen 2 yaş ulu biy var eken. Bolot biy. Şekerdi bergin kudalaşıp, maldı uğlamın, toğoloğun jetpey, malın jetpey, kara jurt bolup kaldın, bayıtam, şekerdi vermesen tart olamın, deydi. 2 jolu topko çakırtıp, жооп bere albay, tün yer kara uyine geledi. Şeker kız boy tartıp algan eken, oy ata, ne topko varsan ele kavağın salınkı geledi. Oy, oğuzum barı ayta albayım balam. Tetiki balança boluş menden 2 yaş ulu kapır. Şekerini ver, kudalaşıp. Bolbosa tartı olam deyt. Maldı oğlam deyt. Kuda düşem deyt. Жооп bere albadım. Oy ata kuda düşever, malını alaver. Oşo güz mezgili okşayt. Anan şekerin tilimenen kuda düşet. Kuda düşkönde hem malını aydap. Kuda olup hem koluktumdu berdi. Oy şeker üşüntü atat tigi boluş. Kızımın 1 yıllık yaşı var degin. 1 yıllık yaşı var deydi. Küteğiyle de. De onun jaz gelet. Jaz gelgelde koluktumdu berdi. Şeker koluktumdu berdi atat şüntü atat. Sen jaylığına çık. Men gölük taşla men jaylığıma çıkayın. Oşo jaylığı koluktumdu al dep aytata. Deyt anan bayağı Bolot beyge gölük taşlap, arkan jibimene at aygır taşlap, göçüp ketet al, bir aşıbını aşıp, anın jaylığı böyle oken, Bolot beydiki böyle oken, 1-2 gündük yol okenin ortası. Emi Kuday verdi ata. Biz emes, bizim yüzü tappayt, göl degen yer var. Gölden beri Jungal sayak degen sayak urusu var deydi. Biz oşo sayak urusuna keteli. Dep jükte alıp kaçkan boydan Jungal sayakka gelet. Jungal sayakka gelip boluşuna ımanday sırrın aytat. Erkekten kızdan Moğole kızım. Atı Şeker. Karagana çımçık korgulayt. Silerge korgolap geldim deydi. Oy al boluş karı katun emme. Sen emes bizi koşup çağıp ketet. O at başı da aldaş biyligen var. Men oşa aldaş biyge kavar kılayın. Kavar kılganda oşa aldaş biy batırat seni. Başka kişi batıralbaydı. De aldaş biydi çakırtat. Aldaş biyge toluğu menen kavar tiygen aldaş yigit yalanı menen koşu menen kagaz baybiçesi menen gelet. Gelip uçuraşıp amanday sırrın uqqandan keyin Bolot biydik ejalına kagaz. Kagaz Şeker ököbüzge ata bolunuz. Şeker ököbüz bir tuğan bololu. Ece singli bololu. De ast üstüne düşüp jabışıp atıp Şekerdi aldaşka ikelek.
Anan oşonu menen ikeleşkenden keyin şeker murun töreyt. Şapaklı töreyt, Meňmuratly töreyt, Tazabekli töreyt, kagazdy boyuna bütüp bir nezardy töreyt, Kuday menden töreyt. Andaýan Kazaktan Aruko degen kızdy alat. Aruko'dan tükök törelet. Tükök mü je tükön mü? Tükök. Sütyen degen kız törelgen aty aýtylbaýt. Anan 6 bala bolat. 6 bala ulusu şapak. Tokoldum maldary, şekerdim maldary. 3 ömrüm tuğulbady bu. Anan 6 taştan mal kılıp, Guraýdan bak kılıp sahip ýen talada oýnap oturuşat. Dolundan aşyp balgan. Artı oşa 6-7'ge barıp kalgan. 6 bala oýnap otursa bir aksakal atçan kişi gelet. Salam aýtylgandan keyin kim baldarasyňar? Aldaşdym. Bu uluňar kim? Men. Atyň kim? Şapak. Emne bolaýyn deýsin Kudaýdan? Batyr bolaýyn dep dileýim. Andan keyin sen kimsin? Meňmuratmyn. Emne bolaýyn dep dileýsin Kudaýdan? Molda bolaýyn dep dileýim. Sultan bolaýyn dep dileýim. Andan keyin sen kimsin? Tazabekmin. Emne bolaýyn deýsin? Murza manap bolaýyn diýim. Andan keyin sen kimsin? Bir nezarmyn. Baýşenin balasy. Emne bolaýyn dep dileýsin? Men at kaçırbas sündürülüp boz aýagyr, bize baýda bolaýyn diýim. Andan keyin sen kimsin? Kuday mendemin. Emne bolaýyn dep dileýsin? Bay, koyum köp bolsa boldy. Andan keyin kimsin? Oy, men alaýyn degenim barym bular alyp aldy. Jana Aruk enenin balasy. Kazak, tükök. Men kırmançı, orobaşı, dykan bolaýyn diýdi. Bular alyp albady, men bolaýyn degenim barym. Anan şapak, kasiýetli bala çakaly batyr atagat. Batyrlyk kılbaýt, özü ýakşy kişi bolat. Baldary köp bolat. Konok çakyryp bilik albaýt, çakyrbaý goýsa ýetin talap konogyna jegizbeýt, talap jeyt. Tiýse sawap ketet baldarym. Batyrdyň aýly, batyrdyň baldary dep batyr atyp bolat. Taza munday batyr bolup jo çapgan emes. Meňmurat Boronbaýa gan boldy, Zarpbegi sultan boldy. Meňmuratdy Kudaýgan urat. Kudaý urbasa hiç kim uralbaýt. Öýde garagan jok. Çoňluk bilen ötdi. Tazabek Beksirga degen manaptykty sürdü, mykty sürdü. Andan keyin bir nazar at kaçırbas sündürülüp boz aýagyr, biýde baýda bolam dedi. 32 000 jylky bütdi. 6 öz balasy var. 6 bakkan balasy var. 12 balasy var. Jana at kaçırbas sündürülüp boz aýagyr. Şu bir nazardan 6 balasy dep atpaýsypy? Şu gaýsy baldar? Bir nazardan Buko degen baýyçesi Kanaýdyň kızı Solta. Oşol Kanaýdyň kızынан Buko'dan eň ulusy Esenaman. Anam Murat Allı, anan Alubay, andan Daniyar, Nancıves, Bayalı, Alto. Bakma baldary Ürbüjal, Muratay, Tülöbay, Jylkaýdar, Sırdıbay. Anan biröňün tukum jok, özüniň balasy Bayalydan tukum jok. 10 balasyndan tukum bar. 12 bolanyn. 10 balanyň Esenaman, Daniyar, Nancıves, anan bakkan 5 balanyň tukumy Jetegizde. 4 baserkel. Muna biz ata Alubay uluna geldik. Biz jana Alubay ulu dep atkanymyz jana bir nazardyň balasy Alubay bolup ataby. Bul negizi Alubay, bir nazarlar oşol gezekte. Bular Jetegizde turganby? Jetegizde turuşkan. Ana bular kantip bul tarapga gelip kaldı. Bul tarapga jylky batpay, janaky Esenaman çoň balasy bir nazardyn. Biý bolgon. Çeçek çygyp, çegilip ölüp, gerez gurazyn jylkyny Murat Aly başgaryp turgan. Murat Alyny çakyrtyp alyp özüňden keyin Alubayga ber jylkyny. Alubay başgarsyn. Senin 2 tizgin bir çılburga bol. Biýlikde algın. Men mal bolboýum, çoçunup kaldım.
bu dünyeden kete turgan boldum Muratım. Tuğanına kamçı çappa, aydın menen korkut. Ak kelteni asmanga at. Jer izlegen güңdat, kuldat. Yer izlegen güңdat. Tuğanga kolunu tiygizbe. Жақшы асырап ал деп, қара чоқмарды қолыңан шығарба деп, керез құразын айтып, Мұраталы башын жерге салып, үйлеп отырады, ештікеге түшінбейді. Мұраталының жылқыны Алыбайға береді. Алыбайға береді. Өзінен кейінгі. Анан жылқыны Мұраталы башқарып тұрған бийлік өтеді. Бийлік өткенден кейін ағасы Сынаманның бийлігін алды. Алдаяр Мойыт бийлигин берди. Көкірөктө бір эле бий болсун деп. Кылдык эли бийлигин берди. 3 бийликти алды. Жакшы, сөзүңүз жаралчы. Мына биз Алыбай деп, Алыбай жылкы малдуу болду. Анан бу жака келишин. Алыбай жылкыны элегенден кийин жетебизге батпай калды. Жылкы өсүп кетти. Анан Алыбай 3 кең суу деп көчү бу кең суу Сартылогойду ээлеп алды. Bala çakası menen gel, yılkı menen. Yılkı göğe kapka çeyin, yıldız kunduzga çeyin, Kıtay yerine çeyin. Barıp kışlap gelçi oldu. Anan oşarı menen, 3 keng suunu Alыбай eylep kalat. Жакшы ата. Биз жана 3 кең суу деп атпайбызбы? Бул кең суу, Сарытологой, Көчүбү? Ушуну 3 кең суу. Эми айтсаңыз, Алыбайдын канча баласы болгон? Алыбайдын биринчи аялы Töreýändin 4 ulu var. En birincisi Soltonkul, Döötkul, Ürüstem, Yunuş. Andan keyin Surançı degen Kazak katında algan. Surançıdan Canybek Çıngış. Bu Sarıtologoyda. Sarıtologoyda oturat. Ökö Bayıçeli malları menen batışpay Sarıtologoga bölünüp ketken. Surançı Kazak katının eki balası Canybek Çıngış. Andan keyin Ürpek degen gelip bir jaka ketip kalat. Elbet anın atının özüne ikele olgan. Ürpekten 3 oğul var. 3 oğulun tukumları hazır Göçü'de. Andan keyin Totoy degen ayaldı taşlap güye suyu urbalgan oştuk. Oş emes, anjiyan tarapka. Oşaka getip men jaz gelgende yol açılganda gelem dep gelbey kalgan. Al Totoy'du özüne ekelegen. Alыбай. Andan da 3 oğul bu, 2 oğul tuğulat. Oşanın menen 4 katıны var Alыбайдын. Ananın Alыбайдын Döötkulusu Soltonkuldan keyinkisi Döötkul ölet. Alыбайдын ekinci olası. Göçüde. Oşalı oğru atat katı. Salamat degen balası kıyın çıgat. Salamat Döötkul menen Soltonkul bir tuğan bolup atpayбы? Alыбайдын maldары. Прапорщиктетиги Алматыдан, Казак-Орустан комиссия келип тазаганды жылкысы бар, киши бар дейт. Деп Soltonkulu Alыбай өлүп калгандан кийин Soltonkuluга келет. Жылкы Soltonkuluda турат. Кечирип коесуз ата. Soltonkul ошол кезекте кең сууда турдубу? Кең сууга келип. Кең сууга келди. Алыбай тукуму бүт эле буякта. Кең сууга келди. Көчү кең суу Сартылогойдо болуп атат. Анан прапорщиктер кезге салса ашып кетет. Жер да башка, сулуу, кезден ашып атат. Казак-Оруска жагатат. Анан жактырып 50 теңгеден 500ден ат берип турасың деп доогор элешет. Элдин аты кезге толуп атат, толсо да 10 сомдон. Soltonkулунуку 50 сомдон. Анан Döötkul тирүү кезинде келип атат да, өлелегинде. Анан Soltonkul экөө кеңешет. Жылкынын ээси ким деп жазабыз дейт. Sarıbay'dı жаздырып, Sarıbay küçüğürөк экен. Ой, бу чоңурагын жаздыралы. Döötkuldu баласы Salamatты жаздырат. Salamatты жаздырабы? Salamatты жаздырып коет. Salamatты жаздыргандан кийин жылдан жыл өтүп, күндөн күн өткөндө ал ызбаныя чоңоюп турбайбы? Подполковникка жетет. Подполковникка жеткенде Döötkul өлөт. Salamat
Tentek çıktı o. Ya. Tentek çıktı o dedi. Tentek boldu. Hiç kim bilbeyt. Anın oyanı eken. Yılkın nesi kılıp tiyaka жазылып kaldı da. Onun ulam jıl ötken sayın serzant berdim ol koşulup oturup bat balkonuka jetdi. Anan döt kul ölgende janakı bapa jeldinge kabar kıldı. Kozulak gögöňe baýlanmasyn, awasynyň aşyna gerek deyim. Döt kıldın aşyna gerek deyim. Ayakka bir kaz berýärdir. Oşo janakı bat balkonunyň güçü. Bu ýakda özünün atasynyň bir tugany Junuşka emet oldu. Jılkınızın ayağı kança? 3000'çe. Eçebeğini sütükümüz болады. 40 kara öten beyin. Mesela jügen kuruk tüybestin hava. 3000 jılkıga. At kaşkanın yürün bölü al 40 kara öten be. 3000 jılkını ersen ele tuğup beret. De oşantkende je makul je koy deyip aytalbay tutalanıp salamat ketkenden keyin bunu salamat bergen jılkı, Kuday bergen jılkı. Yemen al, je salamat al devanan. Aksar başır koy soyat. Bu çoğun betke. Mazarı var, Junuş'un konuşu var. O şerde kargayt bir jıl murun. Kargagandan keyin anan tigi Al salamatlı karga adat. salamatlı karga atat. Bir jıl kargadı. Hani menen getdi. Andan keyin salamat gümbes saldırıp atat. O bizim Sartılagoy menen Geňsunyň ortasında. Hazır bizim ülüşke tigen jeribizde şo salamattın gorgonu. Döt kulun korgun sana adat. Oşol döt kuldun gorgonu salıp. Anan 30 akotçunu Gökapka çeyin barasyňar. Bolgon aýbanatyň gebin tersin soýup gelesiňer. Gökap Kıtayga çeyin bargylar dep aýdaýt bir ay murun. Gorgon salynyp atat. 4 çasy kirpiç biz görüp kaldyk. 4 çasy kirpiç juka bir 3 elden kalyňyraly. O keyin 16-njy ýyl oruslar buzup peşke salyp salamatyň gorgonu jogoldy. Ordu çiýeli var bir döň. Anan oşol menen salamat janagıday akotçun jör bir ayda geletet. Murat Alın jaýlosy dep aýat Mavreki Sırzawatdan beri garay bir uzun menen 6-7 kilometrde 10 kilometrge jakyn jaýlosy var. O şerde Murat Alın oturat. Baý akotçular oşo jol oşanday gelet. Anan baldar bura tarta getkile emne solunuňar bar dep. Baýa alyp geletkanym baryn görsetet. Görsetkende Mavreki 12 ayrak boğunun müzün bizim jil boğası boğulaç deydi. Baldarı tarap ketken arkasına jil boğası koyat. Anan alıp barıp Geňsunyň ortagynda salamatlyk var. Alıp barıp ertesi salamat aman esen geldiňer, geldik. Gep alıp geldiňer, baryny alıp geldik. Kana göreýin. Baryn gör, oy 12 ayrak boğunun müzü jok koy. Onu yolda Murat alıp tartıp aldı deydi. Korkkandan bayağı akotçular. Anan tartıp aldı degenden keyin erteň menen jigit jalanyny alıp, kılıçyny alıp salamat gelet. Gelip atyny garmatyp koýup özü çağa alıp Murat Alyn jel bolsun kaya çağa alıp getetmeyizdi. Salamatyň atasy döt kul atasy Alybay Murat Alyn ninisi. Ana uğul ulakty şira bolatpa. Anan keyin 3 günden keyin kabar gelet. Salamat goýun tartyp kaldy dep. Murat Aly bar atjan turup eşikdi gaýrasa Rüstem degeni janaky dagbyra Junuş Rüstem. Başyň guçaklap, butuň guçaklap oturuşat. Bul dünýede Rüstem dastan etken. Can bergenge jay beret. Tart karma bagla. Dep kıyıkırıp Murat Aly eşigini taşlaganan jirip ketet. Ana salamat oşo ortaň goluna Mirzede gölek jatsa çalma diýen eken, çalma dep koýat, kirpiçni sanal. Kirpiç diýetdi. Oşo zarajeniýe bolup oşondan 3 günde ölet. Welip kalat salamat janagy bat bolkonup bolgon gezi açtı başkartkanga kılıç mıltığı menen
50 казак орусту алып келип коюп коймок экен. Чатак чыгарса басканга. Анан аш берилет. Иши кылып саламат бардагыдай өтпөйт. Ал аш бүттү. Эми ата мындайды. Негизи саламаттын баягы өзүнүн туугандары айтып жүрбөйбү? Саламат өлгөндө о Кудай, бул жылаңгычтан айрылттыңбы биз деп түлөө өткөргөн деп Эми жүрүшпөйбү? саламат өтө курч болгон. Саламат 5 жаш, 6 жаш, 4 жаштагы кезинде дөөт кылдыкына барып, конок болгон болуш бийлердин ийине чыгып ойногон. Алар баягы тыябыз деп оймокко салып чымчыган. Чымчыганда баягы болуштарды акырая караганда бетинен доңуздун кылындай болуп ак кылдар чыккан. Саламаттын ажары ошондой. Бер кону. Бир энеси. Эми ошондо жана айтып кетели. Жана жунуш каргап койгон үчүн бул жунуштан тукум аз болуп атпайбы? Тукум аз. Байбичеси айткан экен, бекер кылдың, бекер каргайсың. Өз бир тууганың. Эмне анча нааладың? Кайра түлөө өткөрүп койбойсуң. Десе саламатты алсын Кудай деп. Ак сарбашыл айтып ак чалып атам. Деп анан жунуш ошенткен, анан жунуштун балдарына да бардым мен жетегизде издеп. Канча түтүн экен? Бейшебай дегени бар экен. Ушул күндө 80ге келип калды го. Бир эле 2 эле түтүнбүз дейт. Дагы бир жерде баш аяк 10 түтүн санады, 10 түтүндүн о Карагол совхозунда Сыпоек дегендин балдары бар. Түптө Бапай дегендин балдары бар. Сыпоек менен Бапай Ботала дегендин балдары. Ата эми бул Кең Суга келели. Кең Сууда бул Алыбайдын Солтонкулдун жанагы Сарыбай, Тыныбек, Көчкүн, Шорук, Абдыраман деген балдары ошол жерде болбодубу? Бул Солтонкул жөнүндө айтсаңыз кандай иш болгон? Бул жылкы кийин Сарыбайга өттү го дейм. Жана Санжылкул Сарыбай деген ошондон калса керек. Санжылкул Сарыбай эми башынан кичине баштап коеюн. Жылкы кайдан келгенин. Бир Назардын аял электе Торбайталы бар, Бушты. Ошо Торбайтал иниси жана Кудайменден шымы биттеп, илгери битин чыбык менен какчы, отко кактап. Ошентип кагып атса тышта. Арканда турган Торбайтал үркүп кетип, майрыйып калган буту. Анан айыгып, Майрикенин тукуму дейт, жылкынын энеси. Майрике деген ошо турбайбы? Майрике жылкынын энеси. Андан кийин жанакы Түкөктүн эжеси Сүттиян деген өкөнү Шапак менен Меңмурат журтка таштап ээн талага бир назар алып келип баккан. Бир назар илгери ошондо 5-теги кыз болсо 6-7 жылдан эле куда түшүп 40 байтал келет. Анан кийин кыз дерте берчи тура 12, 13, 14кө чыкканда эле. Анан Меңмурат менен Шапак бизге де бел 40 байталды. Саада бирдей, бизге де бирдей. Бул Арыкөнүн балдары. Арыкөнүн кызы. Деп бир назар бербейт, чатак кылып. Бербей тигилер күчкө салганда Калыска барышат. Калыска барып жана журтка таштаганын ээн тал эрметчел. Ошолорду айтканда бирөөнүн кылына тийбейсиң деп бир назарга берип калат. Мына ошо Сүттияндын калыңы. Майрикенин тукуму. Ошо жылкы 32 миңге жетет. Алыбай 32 миңге жеткенде тиги Солтонкул баласына калат. Солтонкулдан ана Сарыбайга калат. Сарыбайга калган кезде, Сарыбай картайып калган кезде 16-жыл кирип келет. 16-жылы эл үркөт. Сарыбай жолго бир тайын калтырбай, тууганга да бир тай бербестен аман эсен Санжылкы менен Музартка көчүп барат, Кытайга. Кытайга көчүп баргандан кийин калмактар талап 3 күнү бир тай ала албай калат. 96-га чыккан калмак бар экен, барып Кыргыздан бир качкын келди. Жылкысы ушундай сулуу, көрктүү, жерде башка бир тай ала албай калат. Чалмырсак жатып алат. Жетилесек, бөлсөк бөлүнбөйт. Бүт айдасак баспайт. Ээси кандай киши экен? Ээси ак бозжорго минген,
Karış körpe karmatkan kara körpe. Ak ton giygen, boz zorgosan kişi eken. Kara tebete giygen. Kambarata yesi turbay o. Barıp yesin, başı gözün kandap, attan düşürüp savakla. Yılkının çatırap ketettigen. Sarvaydı gelip savap bayağı kalmakını aytı menen. Yılkı çatırap, bütün talay. Solta urusundan barıp kalmak bolup ketken, kalmaktın oluna çöp. Kalmak bolup kalgan, bayıncır kal degenin tukumu tala olat, yılkının göğün. Yılkı ösüp, bayıncır kaldın tukumu, Bege degen başçılık kılıp göğüne şal algan eken, Bege'nin yılkısı 90 binge jetet. Anam Mavzudun 500'den at berip birat. Padişahsına. Bu Stalin'in varında Mavzudun çıktı da, Stalin'in okutçusu da. Anam oşal Mavzudun Bege'ge kol astın dişlerinde Kıtay'dan gelgen bir kişi. 80'ge çok öldü, 10 yıl oldu. 10 yıldan taştı. Ата, бұл жана Сарыбайды қалмақтар бұл жолы бұл жылқы тиеді. Мен білгені. Бирок қалмақтар жылқы тигенде баяғы ат қашқанын үйі де, бір үйреді, ат қашқада. Ошол жылқылар баяғы айдағанына қачпайды. Улам тегереніп отырып, көп қалмақтарды төлеп кетті да. Айтылады да. Ана жанағы сіз айтқан жана қалмақтың ақылдылығын қарабайсыз ба? Бұл жанағы иесі Қыдыр жолыққан киши. Бұл оның башынан баяғы сырды алып қойып болсақ, бұл аттарын бізде ерчібейді. Ошоны башқа чапқыла деген ошол. Жанағы Сарыбай өзі чылбырды алып, құройды деп барып, барын қырғанда жылқының айғырлары өздері келчіккен да. Кейін баяғы Сарыбайды башқа чапқандан кейін, мен оққандан кейін. Қалмақ айтып, болды өлтірбейлі қоғылы, мұдан қасиет кетті, жылқы біздікі деп. Бірақ жылқы ұшында чачырап кетіп отады. Кейін Сарыбай баяғы жемесін жүгенін алып алып, ат аралағанда жылқылар көбі келбей қойған. Баяғы қасиеті қашып қалғанда, жаңағы жылқының көбі ошо Сарыбайдың баяғы Қыдырға жолыққаны дейді да. Улан төбеңіз. Анан жанакы Бегенин көпчүлүгүн Бегеге тийген экен, Беге 90 миңге жеткирди дейт. Ошо жылкыны. 90 миңге чакырганда мен ошонун Бегенин кол астында иштеп калдым дейт. Урсапа деген кишилер. Чоң багыш. Анан мен аз күндө Урсапа атың начар экен, атың агы тийип бир жакшы ат алчы дейт. Мен жылқышыларға айтып қармат берейін, жүрі. Ана жолда баратып, жылқыдан қорқпайсың бу, Урсапа деді. Қалмақ менен қырғыз жылқыдан қорқ сөйле, деп қатқырдым дейді. Ана жылқышылар алдыбыздан шығып, бір құнан шықма ұрып атады деді, аны сойып жегіле дейді. Бұл кішіге бір ат қармап бергіле. Масы қалпақтай бір құраттыған ат қармап бер дейді, баш оты менен сен ал деп. Эми Урсапа мен жакында кызыл тон кийем. Өзүңө өзүң сак бол. Тигүү деп керезин айтты. Кызыл тон деген эмне? Кызыл тон деген атууга кетем. Анан айткандай ушкырып кыйкырды эле дейт. Жанакы сиз айткандай этегинен жыттап жылкылар өтүп атат. Чаң асманга чыкты. Бирөөгүн түшүп калды дейт. Тебелеп кетет экен деп. Анан коркконумдан өзүм амызымды кармап, Бегеге унчук алган жокмун дейт, коркуп атам дей алган жокмун дейт. Эптеп чыдадым дейт, анан бир жумага жетпей Беге атылды дейт. 90 миң жылкы казынага түштү дейт, Мавзудунга. Ошо кишиден уктум, ошо жылкынын аягы ошон жогол. Аны Сарыбай ошо жерге кыштап калат дагы жылкыдан ажырап, ошо жерде ооруп өлөт. Өлгөндөн кийин 12 жылкы союлат. Калган жок жуурунан. 12 жылкыдан бир чылак чыкпайт. Жутка алдырган жылкы арык. Анан Сарыбайдын балдары өзү менен кеткен. Буякты Исмайыл дегени калып бир, калганын баары кеткен экен. Ордобай деген киши бар. Ордобайдагы Шапактын тукуму Бакмабалдар Чүрмөлү. Ордобай куудул, аябаган куудул киши болгон. Ордобай
Yordaki barın bilesin, kaçan ölesin dep tınççılık wagt aytkan eken. Oy Soltankulunun tukumu jüye baskan delem. Jardy bolganda. Dep koyuptur. Anan oy geletasыңarбы? Geletabız. Bay emne oldu? Bay öldü, gömdük. Bir yıl boldu. Eltin Sarıbayda öldü de. dünya sarbaydı. Bayda aytып atat. Bay emne oldu. Anan kalgan balda sakası emne oldu? Bu kara jüye geletat. Sadatbek jüye geletat. Bari jüye geletat azıgın töşönçüsün götürüp. Başım Kudayga bergen o adam bar ele Soltankulu jüye baskan dölem dep. Sarıbay jüyebas. Sarbay Soltankulunun tukumu da. Oşalar jüye baskan döleyin dep Kudayga bergen o adam bar ele başım dep bar üyüne bar öldüreydi. Bu jıl ulakta orada vay. Anan İsmail getpey kalgan eken bir yerde. İsmail Sarıbaydın balası. İsmail Kazelçi, Irçı, kıyın жазып oşantçı eken. Anam bu iyiliktirleştirdi. İlelinin programmasını Batışlardan gezdi alçeken. Al okuttur. Çok onun asısı. Sarıbaydın İsmail okugan eken. Eki gölden. Ökü. Anan ökü oku İsmail gezdi okutçaken. Hiç kim bilçimiz eken. O İsmail oğlu yatırba. Ma aytkan santraçı kişilerde oldu. 50. yılda 80 neçe başkarma olup жүрген, zootechnik olup жүрген Sarıkbay degen kişi aytdı. Senin atan, sizler bir nazar tukumuz var. İsmail oğlu yakış eken. Moraki telefondun zım kalagayın, zımın, çınısın, barın ırda çeken, ırı var eken gitevi. Muna oşa Sarıbay atan balası İsmail'in ırı ma oku berip, ol eken şunun bari aytkanday geldi. Dep. Ya görse gezitten oku çeken anı ır kılıp çıkarıp, özünün ırı kılıp çıkarıp. Ata, biraz artqa kayırlar. Bu Sarıbaydın türüsünde Aksur atты bilesiz de. Bayağı Sarıbağ Subhanulu Adıl minip жүрбөдү бе? Ушул ат ким Адылга эмне белекке берилди беле? Бул кандайча болуп калды? Ушул талаш сөз болуп жүрөт. Бул дагы Sarıbayдын бүйүрүнөн алынган ат. Sarıbayдын жылкысын Шуну бир кыска айтып койсоңуз. Soltankulunun убагында Soltankulu kız alat. Tigi Adılдар taraptan. Анан жанакы Балбай бала кезинде Kurman Koca Kuldugaç деген сая урусу бар. Şerine жешсе экен балдар. Очрет Балбайда экен Kurman Koca Kuldugaç'ın ayılına varıp jalan эле өзүбүздүн айылды жейбизби деп корого Балбайдын очрет экен, корого түшүп Балбайды кармап алышат. Кармап алып ана калганы качып кутулуп кетет. Качып кутулуп кеткенден кийин эртең менен Балбайдын буту колун байлап üzük tигип аткан кемпирдин жанына коюп коет. Эне болсак бол. Могу кечеки урлардан кармап калганбыз. Калганы да качты эле издеп артынан кетти эле келишелек. Анан баягы Балбайдын жолдош балдарын кармап келет. Кармап келе электе кемпир айтат: "Ай балам, көкүрөктө Балбай деген шумпай чыкты эле. Ошо sen болуп жүрбө?" "Жок, эне мен эмес. Мен башкамын. Ал Балбай айылында. Кокусунан Балбай болуп калсаң кулагыңды кесейинби?" "Кесип ал." Аңгыча болбой тиги балдарды кармап келди. "Бу баланы тааныйсыңарбы?" "Тааныйбыз. Биздин жолдошубуз. Аты ким?" "Балбай." "Ой, кече Балбай эмесмин дебедиң беле? Кулагыңды кесем дебедиң?" "Кессең кесене" дейт. Баягы кийиз кескен кыңгырак менен кан чыгарып коем деп шылфылат кулак. Kanın toktata alбай kurumşu asıp antip mintip arаңdaganda toktatат. Эми бугулар келип бизди чаап кетет. Балбайдын кулагын кести деп. Эмне айла кылабыз десе баягы кемпир ормондун эжеси экен. Ормонго алып барып бергиле, кутуласыңар. Силерден көрбөйт дейт. Ормонго алып барып берсе ормон орго салып таштайт. Орго салып таштагандан кийин
Hiç kim de apara albaydı ormanga. Buğudan. Ana Soltonkul oşalar menen kuzak eken. Adıl ormanga tuğan eken. Anan Soltonkulunu jiberet, Soltonkulu varsa emne geldiniz kuda. O ettiği balaga elçilikке geldim berginemi. Bereyinde anan ormanda oradan çıkar, tırmağını alıp, çaçını alıp, giyimin giygizip, Ormanda emas, Balbay'da. balbaydı. Soltonkulun yanına oturguzat. Orman. Oturguzgandan keyin ertesi attap, tondop, balbaydı getiret, getkende çunak, şükdür deyt orman. Şük bolsa şük bolum, şok bolsa şok bolum deyt. Şımıma siyip jibergen eken dep Soltonkul aytsa eken. Balbayı kuşturbayı, tartınbay oşantkende meni koşa genbeylayt eken dep yüregim çıkmadı. Anan bosogonu jemire basıp çıkkanda. Artın kılçakta deyt, kılçaybay ketet. Janagı bir soğuşta kutulup bau jerde teknikom degen bar. Tüptün arjağında Sarbulak'ta. O şerde çoğun goğ, bulun, göl durat. Oşondan balbay kuğuganda Aksur menen süzdür çıkıp ketken. Adıl. Adıl. Balbay var albay kalgan. Aksur kaydan dese Soltonkulu vergen jılkıdan. Anan suur kol, oң boy kal. Oşonday jılkını düşmanga beresin dep Soltonkulga julunat balbay. Oy, içmenen bardı, tışımenen bardı. Men kalınga jılkı verdim. Oşol jılkının tukumu. Hani men kolum menen mezep mingizip bergen jokmun. Bargan jılkıdan tuğdu, je tuğulup bardı. Men aydan bilem degen. Mına Aksur Adıl'dın Aksur oşol. Bu жерде мен де кошумча коём суал. Бул мындай да айтылып жүрөт да. Биз жана айтып атпайбызбы, тиги Солтонкулдан Сарыбай, Тыныбек, Көчкүн, Абдыраман, Шорук деп атпайбызбы? Туурабы? Ошо Тыныбектин Бөрүбай деген баласы бар. Ушул Бөрүбай Адылдын Бөдөнө деген карындашын алган. Ошо Бөдөнөнүн калыңына кеткен дейт. Ооба, туура. Туура ушундай айтылат. Ал туура. Ошо Аксу ошого кеткен. Ал туура, калыңга барган жылкы. Калыңга барган жылкы дейт да. Же туулуп барганын билбейт, же туулбай бейин ичине барганын билбейт. Ошондо барат. Аксур ошо жылкынын тукуму. Бирок бул көпчүлүкчө жана сиз айткан деле туура дечи. Маны биз мындай дагы тактоого алып атпайм мен. Бир кыска айтканы бар, эки мааниде айтып жүрөт. Жанагынтип балбай катуу эметпи, душманга да ушундай ат бересиңби? Адыл качып кетти депчи. Согушта курчаганда. Эми каяш айткан дейт, суур кол деп. Катуу айтты да балбай. Ошондо Солтонкулда катуу айтпадыбы? Аксурдай атты бээ туйт, Адылдай баатырды ким туйт? Аксур Адылга татыктаат. Бердим деген сөзү бар да. Жанагы туулбай кеттиби, кийин туулдубу деп баягы арса сөз болуп калбады. Жакшы. Эми ушул Сарыбай, Солтонкулдуку бар тукумдары кең сууда да. Кең сууда. Канча түтүн болуп калды булар? Барбы, баары? Баарынан тукум бар. Сарыбайдын тукуму, Солтонкулдун тукуму бүтүшү кең сууда, андан кийин Сарыбайдын тукуму бүт кең сууда, тышта көп жок. Сарыбайда балдарлуу болгон Ысмайыл, Саадатбек, 4-5 баласы бар. Кулуке дегени көп балдар бар. 2-3 катындан. Ал ошо Үпүтайдын 3 тантыктайт, жанагы Үпүтай деген аялы бар, андан 3 уул бар. Биз жана Алыбайдын тукуму көп деп атпайбыз, жана Дөт, Кулжунуш, Рүстөм, анан бул Сарытологойдогу Чыңгыш, Жаныбек деп атабыз. 11 баласы бар. 11 баласы. Ушу Жаныбек жөнүндө кыскача айтсаңыз, бул Жаныбек бул Мойтекеден да бир мындай таалим алган киши болгон дейт. Эми саяпкер болгонбу? Жаныбек өтө сынчы, саяпкер, кыйын киши болгон. Биринин ичиндеги же болбосо 1000 койдун ичинен энесин таап, коосун тапкан киши, кайсат чыгарын билген киши, даана билген киши, саяпкер. Анан ошо Төрөяндын 4 уулуна батышпай Жаныбек Чыңгыш Сартлогойдо туруп калган. Анан 2 жаат болуп салышып, Жаныбек улгайган кезде
Janibek'tin kasiyetini getirip çala öldürüşken Janibek'ti. Başı gözüm jançıp. Ana Soltonkul türeken hiç kimisi geçirim suraparsa geçirbey karabay koygan. Soltonkulu ıyığım deşeken. Iyığım beri kara dep barganda karap. Menin kasiyetimdi getirişti. Menin kasiyetim bu özümüzdün tukumga kalbay. Alaydın bir öne ovay tömen getip kaldı. Belektin baldarına gitti tiki, şükürün baldarına. De anan keyin oşondan jakşı olup ölet. Kasiyetine nazırap. Janibek sınçı kıyın kişi eken. Gelin kızıl degen gülügü var eken. Kazaktan gelini alıp ayalın bayağı gelinin törkületi jüret. Jüerse bir sarı kızıl buştu mingizi jüret. Yani miye yok gülük. Bu duvandı buzgan gülük çıkarım bilet dağı Janibek. Bayağı buştu. Jüde törkünü mingiz bigen. Anam biz güçüm minip var degen biz dep keyin çatak salat. Bunu beleyinin çıkmay. De sınını aytpay, işte gezini aytpay, kayra ver jüret. Oy, balağızga biz inçilip verdik. Başörtü menen verdik. Nemle gayra veret. Başörtü menen vervey güçüm minip var dep jüergen eken dep jüerdi. Yok başörtü menen al. Anan Janibek baydın gelin kızılı dep miye yok duvan dozgan gülük çıgat. Mına oşalar çeyin bilgen kişi. Bu Alıbay tukumdan tың çıkmalar kim çıktı? Alıbaydın oşo janagı törenin baldары 4 ele tың boldu. 4 ele tың boldu. Janibek Çıngış'tan oşo Janibek bayga yin çıktı. Sınçı oldu. Andan ıldıylap gelgende jana düet kıldın ılığı tigi. Soltonkul bolsa dagı kasiyetli karıya oldu. Bay, çoğun bay oldu. Yılkı ençige bölüngen jok bir nazardın jana 12 balasına. Büyüt oşo Alıbay'da kaldı. Alıbay'dın tukumunda ıntımagı var için çetinen alıp ras kotladı. Yılkının Alıbay'dın balası Soltonkul'a kaldı. Soltonkul'dan Sarbay'a kaldı. Sarbay'dan Kıtay'a janagıday Kıtay'a ötüp etti. Kalmaklar talap aldı. Töreğendin 4 oğlunun ökögü öçüde. Ökögen suda. Dazı 3 ötengele göçüde desek olat. Büyüt kol, Ürüstem, Cunuş'tan tukum jok bolup. Cunuş al ketip kalıptır başka ayda tukumaz eken de. Anan biyakta olsa oşo Soltonkul'dun tukumu. Ata, bu janagı Karboz, Karabekler kim? Alar oşo janagı Ürpökten go. Ya, je Totoy ulu, je Ürpök. Ova, Totoy ulu degen Ürpök dep de aytты. Men ойлойм ошо 5 bala ошол жерде. Janagı Karboz, Karabekler de ошо köçüde. Алардын tukumdары бар экен. Ulamıştı ulap, üşüntüp жүрgönüňerge çoňa rahmat. Oşol bizdin ata tegibizge ayrıkça uşo 10-nçı ata, 12-nçı atadan beri Kıdır Aleyhisselam hem oşolordun arbağı koldasun. Köp ötüp ketken ata-babalardın arbağını oýgottuk. Özüňerdiň joluňar şedir bolsun, joldaşıňar kıdır bolsun, el jurtubuz tokçuluk bolsun, aman bolsun, padşahыбызга tınççılık bersin. Rahmat. Hurmatly zamandaşlar, mana biz bugün Santaş aýlanyň sanjıraçysı 91 yaşdagı sanjıraçysı Tülebediýew Safkoz Aksagal menen maýekdeşdik. Özüňüzler mana Aksagal'ın aytkan sözünü uktuňuzlar. Köp nerseler magan dagı жаңылык катары кирип атат. Мен de muну eske alıp jüremin. Hurmatly zamandaşlar, şu menen biz sanjıra programmasyny aýaktayбыз. Görüşgünçe salamat bolуңуздар.